Upozorenje, ovaj video sadrži jeziv i uznemirujući sadržaj. Ne preporučuje se gledaocima slabog srca, osobama sa zdravstvenim problemima ili onima koji su osjetljivi na horor tematiku. Video je napravljen isključivo u informativne i zabavne svrhe. Sve prikazane scene i priče služe kao dio umetničkog i narativnog prikaza i ne predstavljaju stvarne događaje. Kasno u noć, 4 prijatelja, Ana, Marko, Jelena i Ivan, odlučili su da isprobaju staru viđa tablu koju su pronašli u tavanu napuštene kuće. Na drvetu su bile urezane reči "Parlez vous avec moi", a miris prašine i vlage ispunjavao je sobu. Kada su upalili sveću i položili prste na planšet, Ana se nervozno nasmejala. "Ako neko želi da priča s nama, neka se javi." Ploča se pomaknula. Sporo, ali odlučno. Slovo po slovo, Z-O, Z-O. Svi su se nasmejali, misleći da neko od njih gura planšet. Ali kada se sveća ugasila bez vetra i začuo se šapat, niko se više nije smejao. Sljedećih dana, Ana je osjećala da ih neko prati. Vrata bi se sama otvarala, sijalice bi puketale, a u hodniku bi čuli korake. Jedne noći, Jelena je primetila senku kako stoji iza Aninog odraza u ogledalu. "Ne smeš više da igraš", rekla joj je sljedećeg jutra. Ali Ana je tvrdila da nije igra, on je stvaran. I ne želi da ga zaboravimo. Te večeri, Marko je pronašao ogrebotine na zidu u obliku slova Z. 3 puta. Duboko urezane. Sve se promenilo kada su pokušali ponovo kontaktirati duhove. Planšet se kretala bez dodira, brzo i neuredno. Poruka je bila kratka: "Otvorili ste vrata." Svetlo je zatreperilo, a Ivan je pao sa stolice, držeći se za grudi. Rekao je da je osjetio da ga nešto vuče nadole, kao ruke koje izranjaju iz mraka. Tog trenutka, telefon na stolu se uključio sam. Na ekranu je pisalo "Zozo Kali". Ana je počela da crta čudne simbole po sveskama. Neki su izgledali kao trostruka Z, drugi kao krugovi s tačkom u sredini. U školi bi curila kroz prozor, govoreći tiho sebi: "On je ovdje. I gleda nas." Noću bi sanjala glas koji šapće: "Zovi me." Jednog jutra, na njenom vratu su pronašli tragove prstiju, kao da ju je neko davio. Lekar je rekao da su previše pravilni da bi bili ljudski. Marko je počeo istraživati ime. Pronašao je forume, svedočenja, pa čak i staru knjigu o demonologiji. U njoj je pisalo: "Zozo, duh koji se predstavlja kao prijatelj, ali donosi ludilo, požare i smrt. Njegov znak su 3 Z i ogledalo koje gleda natrag." Te noći, kada je čitao knjigu, čuo je smeh iza sebe. Na zidu su se pojavila 3 duga ogrebotina. Jedne noći, njihova kuća je izgorela. Vatrogasci su rekli da se požar zapalio od sveće, ali niko nije palio sveće. U pepelu su pronašli nešto neočekivano, tabla viđa bila je netaknuta. Na njenoj površini, ugarom, pisalo je: "Ja nisam gotov." Ana je stajala ispred ruševine i šaputala: "On neće otići dok ne bude sve njegovo." Ana se promenila. Govorila je različitim glasom. U ogledalu bi joj oči postajale crne. Snimali su je, ali svaki put kada bi pogledali snimak, kamera bi se iskrivila, a u pozadini bi se čuo šapat: "Zozo dolazi." Pokušali su je odvesti svešteni. Ali tokom molitve, sveće su pukle, a ikona na zidu pala. Sveštenik je samo rekao: "To nije duh. To je nešto mnogo starije." Marko je pokušao da uništi tablu. Polio ju je benzinom, zapalio, ali kad se dim razišao, tabla je ležala netaknuta, hladna. Na njenoj površini sada su se pojavila nova slova: "Otvori ponovo." Marko je počeo gubiti razum. Čuo je glasove iz zidova i sanjao oči koje ga prate. Sljedećeg jutra, pronađen je u sobi punoj pepela, s rečima "Zozo" urezanim u pod. Ana je završila u psihijatrijskoj bolnici. Govorila je lekarima da glas iz tame traži da mu služi. Njene oči su bile prazne, ali njen glas, dubok i hrapav.
On je u meni. Ne mogu ga izbaciti. U bolnici su se ubrzo dogodile čudne stvari. Svetla bi se gasila u 3:33, pacijenti su vrištali bez razloga, a čuvari su prijavljivali hladne tačke i mračne obrise u ogledalima. Jednog jutra, Ana je nestala. Na njenom krevetu, krvlju, bilo je ispisano, završeno nije. 5 godina kasnije, novinar po imenu Luka istraživao je slučaj. Pronašao je preživele, stare snimke i tablu. U svojoj emisiji pokušao je kontaktirati Zozo uživo. Publika se smejala. Ali kada je izgovorio ime 3 puta, mikrofon je zapištao, svetla su se ugasila, a kamera je zabeležila glas koji nije bio njegov. Sada si ti moj glasnik. Luka je nestao sljedeće jutro. Na njegovom YouTube kanalu pojavio se novi video koji niko nije okačio, samo crni ekran i šapat. Ispod tog videa, komentari su se množili, čujem ga i kod sebe, zvao me u snu, šapat kroz zvučnike. Video je obrisan, ali ljudi su ga već preuzeli. Rekli su da ako ga pustiš 3 puta zaredom, na 4. put, neko ti se javi. Zvuk šapata, zeo zeo. Jedna devojka iz Njemačke tvrdila je da je gledala video i čula smeh iz ogledala iza sebe. Kada se okrenula, ekran je pokazao njeno lice, ali s drugim očima. U danima posle toga, umirala su svetla, a kompjuter bi se sam uključivao tačno u 3:33. Njeni roditelji su rekli da su je pronašli kako stoji ispred monitora, nasmejana, nepomična. Na ekranu su bila 4 slova. Zozo. Na Darknet forumima pojavila se datoteka pod nazivom Z0Z0 EXE. Oni koji su je otvorili tvrdili su da se pojavi viđa tabla na ekranu i da im planšet prati miš. Kada bi kliknuli da na pitanje želiš li razgovarati, ekran bi pocrneo. U kamerama njihovih laptopova pojavilo bi se lice s praznim očima. Posle toga, uređaji bi pregoreli, a na zidu bi se pojavio znak 3Z. Jedne večeri, video s Aninim glasom pojavio se na starom profilu. Niko nije znao ko ga je postavio. Glas je bio tih, ali jasan. Zozo nije duh. On je mreža. Kad ga pozoveš, koristi tvoju tehnologiju da prođe kroz tebe. Sad kad slušaš, on te već vidi. Video se sam isključio. A u pozadini, u posljednjem frejmu, pojavilo se lice, s belim očima i krvavim osmehom. Danas se priča o Zozu širi internetom kao šapat. Niko više ne koristi viđa tablu, jer mu više nije potrebna. Dovoljno je da izgovoriš njegovo ime naglas dok gledaš crni ekran. Kažu da ćeš tada čuti disanje iza sebe. A ako se usudiš da se okreneš, nećeš više biti sam. Samo ćeš čuti glas kako šapuće, zeo zeo, sada si ti moj. Što vi mislite o ovoj sablasnoj priči? Pišite svoje utiske u komentarima. Ako želite još ovakvih istinitih i jezivih sadržaja, podržite kanal tako što ćete stisnuti like, share i subscribe. Dobrodošli ste u svet mračnih priča tamo gdje istina zvuči jezivije od svake fikcije.